Muthenya no tuko muthenya no tuko muthenya no tuko ritangoge kinyanda kanare ritangoge twana twande sukuru ritangoge atongeria gondo kwonde ritangoge ritangoge Rwega mutegeri wetu wa Weru TV na juri mubango juria wendete jwa tuthunkume tukwena rua twitauni emirora turiona na Faith uria uthithagia curtains akendia mindira na ngogeu nio athunkumaira na ndega tuigwe rugono rwawe nyomba nyingi chithagwa igemetwe na curtains kemandicha na ikathongoma. Faith atumaga curtains na kwenderia ateja bawe na ujo neu athunkumaga. Mbito Faith Ngutiko bitanguge gutuma curtains, cushions, jewelry, sheets, bed covers, wall hangings na kwendia accessories tionde cha curtains. Akarete ngoge neje kuthithia curtains miaka 3 nande ende mbere ya kwambiria ngogeje amberia na kuthithia mindra iria endagiria antu kumanja. Ambera ndambiririe like 3 years ago. This is my first premises. Ndambiririe mbere kwizaja into the premises ndambiririe na ku make jewelry ndenja. So ndambiria na twintoto tumina kumeka the achoreva mathe kambirio banderie wakagura. I was encouraged. Ete chukuru na kuthoma kithomo kiege manto ja biashara na kuma au ambiria ngogeje ewe agutuma curtains na cushions. Ni retia ukona mbete tiambirio flow geto kugura jewelry ingi Nairobi beads actually. Ukeza ugachime kukavenderia good to go. So I started with jewelry. Then after some time, after going through an enterprise academy at MKU, ndaja ndarugura this kind of business ndona jewelry chionka itempa a living. So I started with curtains, ndagura materials came, I started kushona, marketing, by family members ukabera start doing this, so ambiri ko market as a customers and we're good to go. So that is how I started basically. Na kenda Faith endi intobia webiria abuithagia na tumete njira mwanya chia wendia na utumeria. Marketing strategy mostly ko word of mouth. First, I use that a lot. And at least my family members together na customers barabeja, then they were able to go around saying kwe kateni njaga chiezau toka chione, and then kwe na ere kuita pamphlets atawe jana basically that but referrals they have been my most marketing strategy. Yes. Bei ya wendia bwa curtains na cushions iria Faith athithagia iringanaga na mantu mwanya o ta uria agutwira. Otombi ko capture the sale of a curtain average nonto kila mtu ethere na size yendiricha na material ya kwenda it's different from the other. Na ndeto vera bei na pamita ta kwena curtains tia pamita kama 650 manga 1500 pamita. Nande au ange cost yecheka depend na size yendiricha yako. The same material omwana wagore ata ngiri 3 koro kagora ngiri jere into the same material nandi koringa na size ni. Cushions na chio chietani ya size tuambairia size 14. Size 14 kwena 16 kwena 18 kwena 20 past that ma 25 by 20. So you need to tuma iria chia ite bira bidara bina cushions banyuma. We do those. Inyawe darona gitegea ku ge corona kina cushions, you can do the covers. Yeah. So basically that's it. Kugitanga materials, ku design ta bibi tuga nyamwere
ko design whatever design there is kethe gwekira stuff in it na plain material ko make it look nice kai kungania colors kai ka remain with its own colors ko bara menda ta plain ko bara menda ta yungeno rangi all that. Na indende kumenya gitumi kiongwa kia Faith kuma kengo ge Mindra na gutonya kengo ge gutuma curtains na cushions. First I would say the cash it brought. Earrings are on, especially Meru. I think chite tata Nairobi. Nairobi they go. Meru jewelry not so much. So the curtains can at least support the payment of rent premises. I don't know, but at least you can earn a living from it. Faith na gutoreithia ngogiewe itethagirwa umwe ntuko cionthe. Kwe gukira mwakuja go fill orders kwe renge ukaira witete kuthima nyumba ciantu kwe renge ibo but mostly ibo pareta measurements bakoreta measurements so nguge kwe kai go fill the orders na imberero nyeto dia mosquito nets nya mosquito nets titanda every size we do and whatever color you want. Ngugeje Faith nethiritwe igeta mbere bwega na natwirira batiagaga nguge. Somehow funnily no, God has been great. And nowadays antu ipago akanyamba mono. So apart from personal houses, kwe hotels, nato dida inya tablecloths, ichia barikaira. Aya. Curtains, toteaga cushions. Toga cushions, toteaga jewelry. So at least we are busy throughout. Ingoge etethetie Faith kwethirwa ena goriba into biria thithagia bakuma inyome Meru. No, I've indithiretie bamwe ba Nairobi, Naivasha, but especially Meru. Not to na surrounding na Ntobaba inge, most of them do. Ibeja. Kaba mwinya bakethora beba LD bakeja ba visitete Meru bakeja batumiro bagetacho. Ngugeje Faith ni umbeta kumutethia muturirene jwawe. Yo nintethete kuria fee. You studied with it. Nintethete kuria nyumba rent personal tigana nde building and moving on with life at least nde ugango mbeterete otwanguge. I seek to be an employer, not an employee anymore. Yeah, so talking in some way as we're growing. Faith nendaga kuthomithia antu gwita ngugi teje yawe na kikyo gikeno kiawe kubaitana. School ingwetikia antu ko inya technical schools irachirio chithomithana ya iguru ria nguo batirina na iguru ria nguo. I'm yet to kuigua ire kuthomithania iguru ria curtains na cushions. So baraba kwende komenya they seek help from baraba ije. Okay, joga trainer at least every on job training. Okay, yoga trainer, then you get to know mama geta. They do at a fee. Kada oro kwende go trainer etete at a fee definitely. Kada baramba employed mostly. Bakara for some time bachoka skuru ka bageta kuruatia. You have. Na kwe mantu jaria jatetheria Faith kenda ngugi yawe itana mbere bwega. Apart from science the school so zangeja to find out na interest. There's something I know. When I interest again to inyoka again to kiumiata sama uterema creativity. Kwe namo etao gateka into online kwa nambicha you create something like that, and from creating something that you've seen no landa again to tona kaire tato shapes to put on cushions. They can be absurd. No, temenya kalif ogeko na ke environment. You use your environment. What goes with art? Creativity. The operator ma ovuma ke business wise. Ke there kento in the environment ona kawa na ogite ogekere cushion. Okamandike roga tuma kalif shape ya mtu. You can do anything. Nande tetherena limit. That is what makes it very enjoyable every day. You can enjoy to do something new. Na ntuko chia ukabere Faith ena kiroto kia ngugi eje yawe. 5 years from now we expect kuitherwa to kurete kibiashara at least to expand this business to something bigger, to employ staff
who get to also grow in terms of whatever kombe kutithia ngugi bungana kenda inyabo bambiri kwa na living from it. We want to reach international business. Stay just mero ake. Okembe kutithia online business, that would be very good. Nake uria ukwenda gutonya ngugine ta iji, Faith ena mataro kiri ugwe. Interest yaku ila ina nonto bambere kweza ge curtains. Anybody no atume curtain. Creativity yakure ega ukinye the next point. Ere bateri kwethero re ku kenda wa attract customers wethero ina customer base yaku. Menya ke into be lazima wethero ina somehow we cultivate a certain line of customers. Make your calculations, see where you can start. Tera someone big into big curtain chojeri nyamwera shop. You can start inyana korea client ndena mbicha ije. Curtain iriko kwenda nowhere to get it from. Na kwa deposit tuma. So tera someone tigeni anto batige kuga capital. You can have tricky ways of doing business without necessarily having capital nyingi kwa mbele. Ngogeja kwendia curtains, mindra na cushions taiji neo ngoge Faith arita mugata jwawe jwantuko tiondo geta kura jono tuito chokete na mutaramu na bioria Twana twande sukuru ritangoge atongeria gondo gonde ritangoge ritangoge rita inene na inini ritangoge yoga sagorania ngoge wega mutegeri kwethwa wena tweke ndene ya Tuthonkome aja ndene ya Wero TV na kai kagita kaya ka bioria na mutaramu na utoria nkwiraga no tutume bioria bia kuki namba yetu SMS tayo inya kibugu 321 no rikane gutima ri no jare koja gutuma message una narua twa mutaramu wetu bwana Martin ibwaga muno ikweja aja ndene ya gipindi giki bwaga muno Eston na narua nkwenda ututhomithia manto jagie real estate mbere twire real estate imbio ibwaga muno no tubwa kanya gaka kairi ingwitikia gipindi giki kina maana muno kiri mutegeri urio tutegete omenare no twakomba ku understand kana kugwata bwega environment kana antu au akuthithiria biashara cia ora gukari na ukuria kiuria giki thongi muno no antu baba inge no kumenya rimwe marito je chunku ija to maira mtu igwa real estate akona ja real ageria gwa associate na nyomba na ambia karemwa lakini na migambo mikai real estate ibiashara gwaka nyomba cio komborithania chithiro cia kurara chithiro cia mahoteli chithiro cia kumama chithiro cia obisi ko ikukuga real estate nyomba atuge nyomba cia gukomborithania kana space ya gukomborithania na matukone ito kuona anto ibako jora muno mataonira no tojwa mantoja ja devolution biashara ya real estate ni ombete kugwata mwanki no tobwa nteto ije na kwanza mono aja Meru nyomba ite kungana nyomba cia mobisi ite kungana nyomba cia antu kumama ite kungana na inyama hoteli jate kungana na antu ibakwenda space cia kuringa biashara aja Meru ende ite kungana ko umpomba kuga kuringana na uria unini ngwankona na kuringana na uchungu ni bora bureketie kuthithwa ni ate kuma devolution ikweja aja gweto Meru ikwethiritwo kwina influx kana antu baba ingi muno ibombete kweja ndene county yetu kuthi kuringa biashara muno na kinya mobisi ja maingi muno ja rugurwa NGO cia rugurwa nyingi moteri ja rugurwa ja maingi banki cia rugurwa nyingi cho ituronere kunengira gurukererwa SACCOs cia rugurwa nyingi no menye ou kwina environment ye biashara nyingi muno gwita na mbere kiendelea ka ni ukinya antu bejite ku baba ingi ko in short ndenda kuga ije i sector mwe thriving muno na environment mwe indongi sana ndene county yetu ya Meru raiji na gukeja kwithwa kwina mtu ina mbeca milioni ciawe kadhaa hekite antwana reire gitara ku invest ke real estate na capital ya kuambiria real estate no mtu onde atonye kana ethero iguru kidogo na ndi jara maingi real estate
bara bathithagia real estate na njira nene. Untu bwa mbere buria mutegeri abwiri kumenya bwa mbere ni ati igita riro tonyere ki biashara real estate no umwe na mbecha we njira nyene kagitene kau na utachinjire rinyene chiurira nao nontu biashara real estate eu neo biashara ake yonka iria we 100% ukona returns kana ukona baita kana ukona mbecha kumania na nyumba iria chiaku akire ni ure akichiumba kujukia igita chikinya kuma nontu kethwa nyumba tuge kwa kanyumba standard kukomboro mtu kawaida iteko cost less than 2-bedroom house, iteko cost not less than 1.5 to 2 million. Kwa unukuona investment yu ni investment inganatea na umenye kukomborithia katuge mtu agakombora na itite burungirie 15 ngirie 16 na ndukeja gutara ngirie 15 ngirie 16 kinya we kinya akiguchokia milioni ciaku ijire ukajukia miaka ng'anona lakini gintu kiria we nakio ni assurance ya atiri ikauma na iwitora kinya gwa karwate na kwe baya bate matauni ne baya beto tonto nini inyabo no bombo tonya biashara neze ukeja guita mono outskirt cia town antu be in real estate big time na ingwitikia kuna nyaba mobate kumenya tho biashara ne ubari itawa mita weto kethira antu bakite mita embao gonto kunde wethi ugeria kuthiuruka gokunde ukona antu ura bakite nyumba to single rooms to ambao tutina inyaroje tutina kinya nini lakini itekongana no ntu bokuthurwa antu bara bemiru nabo bakwenda nyumba cia kumama kana nyumba cia gukara ibaba ingi mono kwa uthaiji mpomba kuga that environment real estate Meru itaringi na i process yako ya kethirikare ya mtomba kuthingata kenda amberia ngugeu ngugiji real estate bwambere ma kwena gintu gikuthangikia land loans mono na land ladies no ntupo kwithwa thirikari kwe sheria yaitire euga land loans babwiri kureaga ogoti na ndiki wiki thangikitie antu baba ingi mono no kethira lakini we kinya kethwa currently tutina system cia kuona ni ore ogoti bomba kuriwa na kenda wambirie biashara gwaka nyumba cio komborithania kana obisi cio komborithania kana mbi utebio kwenda kuma thirikari kintu kiria kiubaterie kwithwa wina kio iwake nyumba kuringana na specifications ile thirikari kwenda yakwa ithirwa i material jatumiri bwega kwa uno monka withwa wina plan yu ne kuyo gweka guna sana no tuiwo kamenya nyombe ngwaka uju ikenda mbecha inganona na ikenda kuthithwa u kwa uno monka mutaramu aringe mbicha yumirite bwega iu ne kuye gutumira thirikari kwenda thirikari gekenda aki withirwa wakite nyumba kuringana na kiwango kiria gikwendekana kwa una njire nkui kiria kiubiri kuthwa wina kio imunda jo gwaka nyumba na material ja gwaka bas ni ugu tebinge na tuko ite nyingi tumbeta kuona nyumba ikemomoka town mwanya na NCA ne umbeta gutonyera manto jo na kuleta mawatho kwina unfortunately akenya baba ingi mono ibakwite no ntubwa kumomoka kwa nyumba na kinyaja gwetumiru kure momokete sometimes back antu amwaja na antu bathu murangwa ikio gitumire wigua ngikwira nyumba no monka ya kora kwagirite no monka iringwe mbicha na no monka mwaki kana contractor onengerete nyumba gwagira ake kuringana na standards iria contractor akwichibwirite kuthingatirwa na NCA boba controlaga building chionde iria igwakwa no ntu nyumba kinyethwa no gwaka nyumba kwi nyumba iria ibwiri gwakwa guntu kuna na for example utumba gwaka sibitari akuwe na roji no ntu bwa kwithirwa kwina waste kuma na uyumba gwitega affect na turabo tumira roji kwa uno monka kwithwa kuna control cha muthemba juu kenda antu nyumba iria ciagirite cia kwa guntu kura kwagirite omba gwitokethira kinya tauni na challenge nene muno kire antu betu Bamiru no ntu antu bena plot ndongi muno na inene inde ite akibwega ukeja kwithira plot yu returns ire iburi kureta ja revenue kana ire iburi kureta ja baita mbecha ciaku mucho mweri ite kureta no ntu bwa kwithwa nyumba ite akiura kwagirite no iria yakirwe ma 910 jara igitarira karaja
Kwa te ati kato tena space nganie gwaka space ireo, lakini oni ndengenda ku encourage utegeri uro tutegerete ati ndi uringirwe plan njega tukwiji kwena guntu gwingi muno gwa gwita mbeca cia kuthithia construction. Kwena banki nyingi sana umba gwita na ba kwa mbeca, kwena sako umba gwita na wa kwa mbeca, na kinya wona nukura moburu up na bangi gikundi buka invest ukendia shares inganona no twikiria gwikiriki eu ne asara kiugwe na ne asara gi community no twe gutethia ku mantu ja modu muno ja kuthithia. Na itombeta kuona gento ta nyomba ikea kana nyako momoka kou mtu la bateria kuchokia insurance ya nyomba ile yaka na ndi au ne okwetherwa kwina thina nyingi ja maingi insurance iro kenda yumba kuija igitarira mutino joeja kenda umba kuchokwa back to position ile orari igitari urikeja kukinyira kwa undingi enda kwira antu baraba tutekera atiri mutino trojo tumba kumira igitari onde na mutino na juju keja kumira ukeja kwithwa utithuranirite bokongana kethwa ere asara nene muno nontu ukeja kwithwa wakite nyomba na monki jukeja jwa miguthio no insurance urari no kuwi kuonania ugo na ndene asara weta buru nene na insurance companies ireo kenda chiomba ku make sure ati risk iwe gukama to ko waka nyombe kuna waka nyombe njega premium sitembe cha nyingi ndiye reputable insurance company nanga kwira mono umenyere mantuja insurance brokers nontu nabo no monka witoka deal na mtoro ku trust na mtoro kumenya no rawije no kamwita in case kukeja kwirwa kwena incident ikwenda compensation kwa imo ni very advisable wena nyombeku either nyombeku kurara kana either nyombeku komborithania either ina insurance kingi nakyo ibweka muno kinyokeja kwithwa wena firefighting equipments kana ukeja kwithwa wena gitariro gwaka nyombo tigake nyombe kunekene rira kwake mutino antu bakwira kundene kukethwa kwina fire exit kana antu ari antu bomba kumatukira just in case kukeja kugiogwati kenda nontu antu ibainge muno meru ntuko iji na nyomba ira chiekuite kongana no keja kuita chiugi antu ndo kenda in case muntu mutino jokeja kuja nontu no joije antu bategete gutoturo baba ingi na to mantu na jauja insurance nyomba taikaya uria ukomboete nyomba unomba kuriwa kana imwene nyomba kyo kariwa nyomba ikeja kuya mtu kwambere gukaringana na ni insurance iri kujukitie ukeja kwithwa ujukitie insurance ku cover nyomba amona kinya into bire nyomba na ukajukiria kinya tenants baku into biao isasawa bakariwa lakini gukeja kwithirwa insurance iro jukitie ne nyombe kwake onka bauka bagata into biao bwega muno bwana Martin bwega sana ngugana nde tukomba kuona landlord baba ingi oria tukweta be a landlord antu bakaigwa beno gwa ba ku invest ke real estate meru thaiji kirinde kiria kiuchwa nyomba ntuko chionde gikingi sana na eu ne opportunity mwendongi muno no ntutu murungu na tutharimire na ndiguru inene akeni nyomba na iteaga antu bokara na muno bara inya bena mbeca nyingi nkuruki ukatinda kuthugani no geta gwaka ngoroba aka ngorobe kwaja tauni no ntukeja gutega ja tauni yetu thaiji emiru uti shopping mall twene okinyemwe tutina shopping mall kwa hiyo ni opportunity mwenene muno inkumenya kure antu baba ingi muno bara ikitie ku identify opportunity una iba kwenda ku capitalize neo lakini ndibwira imwe tingani kinya ijire kana ithatu kana ithano no ntupwa gutega opportunity kana kwithwa twina capacity ngani kumenyera influx ya antu yombe ire komba kweja ndene county yetu tugita na mbere kuona development twitite na mbere o bwega muno bwana Martin bwega sana Eston bwega mutegeri kwethwa wena twe aja ndene tuthunkumerika no tutume bioria biaku ke inya kibogo ithatu ijire imwe na tukethwa twe gucokeria na mutaaramu tuonane kiumia kiu kingi oni mbitagwa Eston Gitonga ritangoge rita inene na inini ritangoge yoga sagorania ngoge antu ibanenkanaira mao antuko mwanya viatho mwanya gutuma ntumiri mwanya
kiri uria ukunengerwa maua jau. Dorcas ki mutaaramu wa kuthithia maua na ou ni wathunguma. Jina yangu ni Dorcas Vivi Kibondo na kazi yangu nafanya ya maua, na jina ya kazi nimecombine na yangu. So jina ya kazi ni Dorcas Florist kwa ajili nafanya na maua. Dorcas ai mwandiki wa mathabu ende aratiga ngugi eu endete ngugi ya maua amberie ta uria agututariria. Hii biashara nilianza 05 after kuacha kazi ilikuwa ya accounts. Mahali nilikuwa nimeandikwa kazi iliharibika, then nikatafuta kitu ya kufanya. Kwanza sikufanya na maua, nilifanya na mambo ya ngozi. Kwenda mahali ndugu yangu alikuwa anafanya, ninanunua ngozi, ninakuja ninatengeneza kiodas, michipi, ninauza. But kitambo nikuje kwa class ya accounts, nilikuwa napenda mambo ya urembo hivi. Nilikuwa nasona vitambaa. Wakati nilikuwa huko kwa accounts, after nikimaliza nikienda nyumbani, wakati ninatengeneza vitambaa, nina hand for my life. Na ngugi jewe maua imwanya nonto niombete kumutethia kuumba kuelewa antu mwanya. Maua ni mzuri kwa ajili inaendanisha, hata unasikia watu wanakuweka moyo kwa ajili, unasikia wakikwambia nitengenezee maua, nikaangalia mkonjo. Na kama vile tunajua maua ni life flowers. Wakati unaenda osi kuangalia mtu, unamuonesha still ile huzuni ya ugonjwa, si ati itamaliza ile life. So unamweka nguvu akuwe life like flowers, so anafurahia. Kuna zingine za utakuta hizo za mpenzi, unafunga buki, unasikia mtu anakuambia nifungie mbuki niende nikaitishe pole. Hapo unasikia wakikuuliza ni gani zile za pole, ni gani hizi. So through hii kazi unasoma mambo mingi kupitia kwa flowers, kupitia kwa customers, na hata wanaendelea na kukuweka moyo wa kufanya. Like hapo mbeleni nilikuwa nafanya hizi, nilikuwa namuonesha saa harusi, na ndio nilikuwa napenda kwa ajili nilikuwa naona hii ya mashishi kazi ikipotea uwezi ukaambia Mungu watu wakufe ndio wafanye. Nikakaa nikisumbuka. Watu wakaniambia hata wakikataa Dorcas, sisi tutaenda kutengenezewa kwingine. Dorcas nomba kuthithia maua ja kuntu na biatho mwanya kuria etagirwa ngugi ya kuthithia maua. Nikapata challenge ya kwenda kuuliza maofisi bank, kwa maofisi ingine na church, ili wakuwa wananipea hizi kama hizi mnaona nikitengeneza kama ile hiyo tunaita peacock, ikiwa pale kwa hota inakuwa mzuri na ndio wanapenda. Although kuna zingine shape zingine, lakini wanapenda like church hizi wanapenda hiyo sana. Haya, kuna zile zingine za wedding, sasa tunafanya hata za wedding. Ngugi na ngugi mathina jayo na inyeje Dorcas ya kwendia maua mathina jayo jaria akurukaira. Kuna shortage ya flowers because hakuna maji na wataki kuuza hata. Haya, kuna wengine ukienda kuwauliza wanakuambia hii kutuzia ina entertain, wao waipiwe ile maua mzuri wanapeleka pande ile ingine. So hiyo ndio challenge nayo tunapata kwa maua. Haya, tunapata tena kutoka Nairobi, lakini naye unajua maua kama vile tunasikia ni live, ikiwa kwa box na ile vitu vingine kwa mangari sinavinyiliwa, zingine vile wamenunua, ikikuja pande hii ukifunua nakuta mingi ni zile zimeharibika kwa ajili zimepakiwa na maybe hata ikiwa kwa box inaweza vinyiliwa na chuma. So kile ulikuwa unatarajia ukitengeneza upate faida inakosa kabisa. So unarudi sasa unaanza kwenda kutafuta. Like now we have just one shamba ile tunanunua maua ya kizima. Gikeno gikinene kia Dorcas ni ati baria baingi beja akiriwe kenda abathithiria maua
ibaria vera kwa ngugi ewe inthongi ibange baria ejete na thithiria ngugi oteu. From 05 customer zile mingi ninapata ni zile ninaletewa na wale nilifanya, which is good, which is very good. Kwa ajili uzuri yako si wewe sana sana, lakini naenda ikisemwa na watu wale walifanyia kazi na ni mzuri kusikiza customer na umfanyia kazi yake vile anataka, then naye atakusema mahali. Mawa ije kene kwithirwa je muoyo na Dorcas naombe gutwira thina nene iria eyo na mawa jaja inonto mawa kaja kujaga na mpwe muno. Unajua saa ingine kazi zinachallengewa na capitals, pesa. Saa ingine unaona unaweza hata kununua like wakati wa hii 14 wakati tulikuwa tunauza maua, unaweza chukua maua mingi na hiyo maua ikatae kupata kazi kwa ajili si ati unachukua ukiwa unajua uko na customer, you just buy flowers to keep there so that watu wataona uko naye wakupe. Na unaweza nunua hiyo challenge ikue hiyo maua utupe kwa ajili with 7 days flower ita open, na kule ku open mpaka the dakika ya mwisho ni kumwagika. Na unio twakinyira muthia jwa gipindi giki wendete kia tuthunkume mwanka kiumia kiu kingi itara mbere kuthunkuma oni mbitagwa Eston Gitonga Jokera na nkonko iye